ndavuze ngo mwese nabyo kute ntabisobanuro nshaka mwese hanze ndavuze ngo mwese ntajya kugira ibindi bintu bivuga mwese hanze vipi wo kupfa kwinjira n'indwaye karibu aha ni wowe ne wowe urinjira mwinjira muri toyi uzi ko no muri toyi banza gukomanga kugira ngo umenye niba harimo umuntu asoni ufite patience ngo ufite iki byaba mamye bumenyi byaba mu bimenyi byaba ibihama mu myenyi kumara igihe nyine kirekire mu kazi umukozi iki umukozi uzakekera hejuru y'intebe uyu ni umukozi wa gute nahageze agapapari niho nahabonye ku gipangu nazibara murakoze kaze nkomange Bipize kuri kwinjira n'ibyo bikapu. Boss ntabwo uzi ko ari njye babwiye se. Ni njyewe Bob bahamagaye bambwiye kugira ngo uze gukora aha ngaha Bob uzi koza amasahani. Ni njyewe. Hanyuma se uturutse ibitaro. Nyine mbwira ni nukuyoboye hano akuyoheza hano abasazi. Njyewe oya bahamagaye kuri telefone ngo ariko igipangu ni iki ngiki. Papa bakandangiye ko ari aha ngaha. Ajya ngo witwa? Nitwa Bob. Novuye Muhanga. Okay. Murakoze. Hanyuma se uko wambaye gute? Vingi boss ni mumara kumemba nzahita ngura iyindi myenda nta kibazo kabisa naho nge ndakora pe niba kibamamagaye abanyamagambo injira Ungwa bino bintu ndebe niba nta nimbaga sazirimo. Na sirimo koko. Namenye mugiri wanyu. Na sape. Nakuri. Niba mu kwima. Nunzi twenda gusa n'udukweto wenda n'agasapira nzajya nitekera. Niyo gufate.
ukuramo nta kibazo mfite ubu nanda zirimo nazo pe hanyuma rero bakubwiye ko hano wari ukuza gukora iki? iyo bambwiye kari ukoza amasahane bambwiye ko ndi bumese mbega ni akazi nsanzwe nkora kuko mfite experience n'igipapuro ufite experience yo gukora kano kazi ko mu rugo, haba koza ibyombo, haba kumesa, haba gukoropa, guhanagura intebe, byose ndabizi ku Imana bose. none se shaka urumva ibintu uri kuvuga birimo ubwenge bwo ngubwo ufite patience ngo ufite iki? byaba mpamyabumenyi, byaba mu bumenyi, byaba mu bumenyi, byaba ibihama mu myenyi mfite kumara igihe nyine kirekire mu kazi. Nkibaye ikigoryi noneho walahi. Akorono si gusa batwereje ikiragi. Ntabwo weje uri kuvuga neza. Akantu ko kutiga karahoze boss, akantu ko kutiga karahoze pe. Nuko hanyuma rero kubwiye ko hano twakinjije. Okay, nta kibazo cy'ibitwaye haguruka. Abonye uko yiki gihugu. Wakwachi baga suka injane. Uko urimo satani sha. Ako warasaze cyangwa sinakubwiye ko nawe uzi. Narenze ko munyaciye. Kandi nabibaza ngo bahoyeje umusazi barambere uzajya mudabeshya. Tugende. Uyu mutwumva ahita yaga. Nta kibazo boss. Uri kumeze neza? Yego. Uri kumeze neza? Yego. Alô? Que dá de chama? Peraí, não olhei o telefone. Não. Kanze gatoya ngiye kureba Kadogo mu rugo ngo hari umukozi mushyashya banzaniye. Kadogo nshaka gutangira kujya mujyana ngo tujye gufatanya kunuza ku kazi. Ubwo rero kanze gatoya ntago ndi burenze iminota myinshi, nari mvuye mu nama gatoya ariko ndahitanze ntago ari iminota myinshi. Sawa, ndaje. Mama, ubu nageze i Kigali naratekanye kabisa. Sheriza ni cyane. Mai uramenye ako kantu ni kabi. Time. Ndi kwihuta giye mu kazi ya sa. Akoze umuntu ukomanga amasaha, abuze umuntu kujya muri mudu muri nkande koko. Gasome huko gasome mbere. Kigali nuko. Yumvira noneho wowe ukomanga urinde biransaba kuzaho cyangwa Baraza se?
Mambo wabajabiriza. Komanga. Oh, kwa nini wewe? Kahonyuvira. Repeat it again. Mushaka kugira ngo vipi ukupa kwinjana indwaye karibu? Aha ni wowe ne. Wowe urinjira mwinjira muri toyi. Uzi ko no muri toyi banza gukomanga kugira ngo umenye niba harimo umuntu. Nta soni. Upfa winjira naho hari umuntu waguhaye karibu. Iyo ukomanze urabanza ukareka tukagukingurira. Wowe unasikia mimi ngewe? Unasikia mimi? Unaelewa ngewe? Unaelewa? Nuko muyambarizwa muze kutwiba. Nuko ngoko. Abantu murigira confidence abantu. Ihangane. Upfa kwinjira. Ihangane kabisa. Wowe. So. Ntangwemere kwinjira ngaho. Ihangane. Kwa nini? Nihangana gute nakushije? Wait. Nakushije wowe. Ihangane ariko. Nihangana mu biki? Ihangane nje kure mu boss wa hano. Ihangane. Ntabwo uri buhinje. Wa mugabo we mbabara ninji. Boss wa hano ni ninde? Ndamushaka noneho. Ndamushaka. Ujya gutara amahane? Oya. Ujya gutara amahane? Oya. Muzunguza ubibane? Oya. Muzunguza ubibane? Oya. Ujya gutara amahane? Ntabwo naje kurwana. We mbabara. Babara ndashaka boss wa hano. Ntawe uhari rero. Ntawe uhari. Nuse ko mushaka. Umushakira iki? Mbere yuko umbwira ntawe uhari. Dufitanye mission. Yisubizayo cyangwa ujya kuyijyana ahandi bagiye kuyirya cyangwa bayi simbizi. Oya mbabarira rwose. Ndashaka kugenda mubonye. Ihangane kandi. Kanze mu ifoto uramureba umuhanda. Oya, ihangane. Turwane. Oya ntabwo naje kurwana. Mutumye mutatwe twari ibijumba. Ntabwo naje. Iyo urebera ijisho. Oya ntabwo naje kurwana. Mwigiza abantu babyibushye. Ariko sabo nabasabye kumvikane nk'usaba babazi. Wowe kumvikane. Nagusabye nishaka boss wa hano. Hari ikindi nagusabye. Okay, none nawe ubonye. Oya ngenda mushaka. Ako si deep zawe. Ngenda mushaka. Hawo ubonye. Banyingiranye. Mu kwinjira uko mwibane kwa nirisi. Bonzi ushaka wiki. Majenga gusa. Abari bazura mubone. Akabone. Uri aho ngaho ureba uko bimeze sha. Cyangwa uko urimo satani sha ntabwo ari gusa. ariko ubu iyo nza kwiga karati igihe kimwe mba nkuroboye zira chance yatakaje nuko ntagurishije urukwavu. Uraza uzanye Tugusa ko nurwi. Akubodisha. Aya muri go. Abantu bira nabi ubundi ruba. dore ngakari aho kari n'urungu rw'amabondo ni kari nyewe ni kari yaharimo mu mutwe naho ni ruriya mu mubiri dore ngicaho gihagaze hatejeje abantu umutwe arinje nta muntu muhaye karibu anesha umutwe gusa uziko ngena ndimo ndakoresha ukuhanga Uzayo tongo ubwira abantu tazi. Zana slippers kwamba. Wowe wicara ku ntebe hejuru mu. Wowe nukwicara ku ntebe hejuru. Yego. Oya. Umaye usobanura ukuntu ukanagira ku ntebe zanjye ukicara ku ntebe hejuru. hagaruwe boss Oya njese nakwinjira none ndetse wanyingurira ngewe ndawamakare. Ntabwo ngiye no kwinjira hano. Oya nge nawamakare. ako boss ntabwo nabikoze. Oya ndetse ni boss. Ntabwo ndi boss. Ntabwo ndi boss. Wowe hagarara nawe. Niko, uyu ni wahe? Uyu ni umukozi umugore wari watumye. Umukozi iki? Umukozi uzakekera hejuru y'intebe.
uyu ni umukozi wawe gute? naye ni gutya namubonyeraga boss. Ni gutya wamubonye wowe barakuzanira ikirura n'atabikira ibani. Ariko boss njye ndumva ati ikibazo Imbesire manuka. Haswe. Ubura kwereka ibandi ngo ni umukozi. Boss ariko ni mumbabare yigeze ku ibyangombwa. Ako naye numubona agasa nkaho ari umuntu w'umurwayi wo mu mutwe gusa yewe ko uri umwana. Hanyuma se upima umurwayi wo mu mutwe gute? Ndi muzima. Ndavuze ngo mwese nabyo kujya ntabisobanuro nshaka mwese hanze. Ndavuze ngo mwese ntajya kugira ibindi bintu bivuga mwese hanze. Hasoni umukozi w'umusaza waho. Sibyo. Icyayi ku meza nta gihari nta kintu bateguye ameza arera ngo nati ana yanjye kugira abakozi b'abasazi. Kuzana abakozi baho ngaho gusa ngo ni abakozi bameze nk'abasazi, abakozi bagize Umwana w'imahanga sinagenda ubusa. anwara kirimi saribu anwara telekomanda